Amalandi amathathu by uSaliwa officially debuted at number 3 on the SA Spotify weekly album chart with over 1,146,000 streams. Lokho kwenzeke nge-3 October 2025, the highest debut entry for any Maskandi album released in 2025. So far, i-album ebe nama-streams amaningi kulo nyaka ekaMaskandi 2025, not EP, not i-single, not i-double single, i-album, because le ngoma i-album nengoma eziwu-50. Sabe sengibelela into faka Soweto TV la siyobheka imlando lokhu iqhubeka egameni kaMaskandi, siphinde sihambe siyobheka nako-Twitter ukuthi bathini abantu bakhona kwi-X, i-app leka Elon Musk. So sizobheka ukuthi yena kuhamba kanjani la, sizobheka uSaliwa naye-ke oza ngomlando wakhe omusha sha awuqopha egameni lakhe. So okunye okwenzakalile emalangeni boma 2 days ago, intambo emqaleni by Sala featuring Gandaganda officially reaches a new peak of number 14 on the SA Sport Daily chart with 63,880 880 streams, its highest daily streams ever. Ingoma kaSaliwa ilapha ku number 14 kwey'ngoma ezidlaliwe ngosuku noma usuku oluyi-1 or kanjani, angikho sure laphana, kodwa ikunumber 14 ngokwama-streams. Le ngoma le ishaye-ke u-63,880 or more. Iyaqhubeka yenza kahle kamnandi, noma nahamba niyo-check-a lapha nibone ukuthi isikuphi-ke ngokomsebenzi. La esizokuconfirma ilokhu ingoma kaSaliwa eziwu-8 kwi-top 10 kuma-popular songs zingenile la, okukhombisayo ukuthi abantu bayayidlala, zikuyi-demand kahle kakhulu, ziyajabulisa. Ingoma enjengentambo emsemqaleni amalanga amathathu, isakazo somlungu zisonde kahle kakhulu, ne-monthly listeners bafowethu le ehlala ikhulunywa laphana ko-Facebook nako-TikTok nakuphi kuphi uze kudelelwane ngayo, iyakhuphuka, iyashintsha, yenza omkhulu mehlolo into ye-monthly listeners. Abantu kumele bekwazi lokho. That is why abantu behlala beyikhuluma mhlawumbe engathi bayachomelana ngayo, because yenza ama-streams ahambe kakhulu. Njengoba nibona uSaliwa ukuthi yena after 2 weeks i-album yakhe sihamba hlala kangakanani. Yingakho-ke i-album yakhe ikwazi nanokuthi-ke ishaye more than 1,100,000 wama-streams lapha ku-Spotify, ingoba abantu kade beyiphusha beyistreama, kuyiyona nto le ejabulisayo masibona yenzeka kubaculi bamaskandi. Njengoba ngishilo, ngihlale ngisho futhi ngiphinde lento ngiyiphindisise, ithuba lokuthi uregister as umculi wamaskandi, uyifake emlandweni, kube nento oyenzayo, kube nento abantu bazokwazi ngayo ukuthi abaculini ababhenefithile ku-2025 nawe ukhona lapho. Ngoba if akwenzeki, angazi ukuthi iliphi ithuba elovela. Isona sikhathi esihle lesi sokuzimaketha ngendlela yokuthi ungene kubantu umculo wakho abawazi abantu. Alikho ithuba elidlula leli. Yes, azovela amanye amathuba, kodwa uma udlule ku-2025 the way obu-open ngakhona, mina angazi ukuthi ngizothini. Kuyobe kusho ukuthi yize izinto ezobe zimbhedela lo mculi loyo or engamvumanga, kodwa abaculi abaningi bafethu basebenzile, abantu baba-stream ababadlala each and every day. Angazi abantu iphawu engaka bayithathaphi yokwenza lento, and futhi abantu bayakunika iy'mfanelo zakho, amalungelo akho, akwenzeki bewadle amandla akho. So if akwenzeki sokusho ukuthi akuvumi sona isimo, kodwa-ke akusenani. Album kaSaliwa yenza iy'manga laphana-ke online, okuyiyona nto-ke esiyilindele esifuna ukuyibona njalo. Bafowethu, lento yokuthi ama-album ahlale isikhathi eside aduve laphana, kuthatha iy'khathi amamiliyoni ukuthi ashaye, isiphelile, seyidlule loo nto leyo. Amamiliyoni sekubuthaphuthaphu, amarekhodi yiwo esidila ngawo. Amarekhodi agcwele lapha akamaskandi, abantu kumele bekwazi lokho, beku-understand. Therefore wena uzokhipha nawe kumele wazi ukuthi uzokhuphula igiya ukuze noma ufike nawe ugudlule lo omficile ephambi kwakho. Kodwa-ke insizwa-ke isaqhuba kakhulu lapha online. Sibonga ithuba, sizodibana okuzayo la kwinto efana Soweto TV.